Bonsoir les amis, makuru menshi cyane amatransfer menshi cyane rero umugore Ariana umugore wa Serge Romeo akaba amaze gufata ijambo mu kanya kuri konti ya Instagram asomera Man United mu by'ukuri avuga ati umugabo wanjye yatanze ubuzima bwe mu buryo bukomeye cyane arwanira club ya Man United igikombe muheruka gutwara ni yarakibafashijemo niwe wabafashije kukigeraho urumva ati yageze kuri final enye agera za semifinals ari kumwe n'ikipe yemera bench yemera gutakaza buri kimwe cyose kabisa akaba rero yarabonye opportunity zo kwigendera mwaretse akagenda mwagize icyubahiro United nagaragaje class anga kabisa umudamu yasazanga wa Serge Romeo. Izindi transfer ni nyinshi cyane rero Thomas Partey yamaze kugera mu gihugu cy'Ubwongereza Liz Close Arsenal yamaze kuyishyira miliyoni 45 z'amapound igisigaye rero nuko asinya uyu mugabo rero akari gusinya 250 by'amapound ku cyumweru mu by'ukuri igisigaye ni announcement ikipe Arsenal abafana bayitegereje ku bino bwiza mu kanya gato ya cyane rabimanuka ari nako kandi Facundo Pellistri umusore w'ikinega ikipe ya Penarol mu gihugu cya Uruguay Man United yamaze kwishyira miliyoni 10 z'amayero tayari byamaze kurangira ikipe ya United rero ikaba igomba kubona umusore yamaze no gukora medical byarangiye byose Man United kandi Diri Osman Dembele yabaye off yamaze kwanga ari nako Man United yasinyishije umusore muto cyane kuva mu ikipe ya Sochaux kuri miliyoni 4 z'amayero akayitwa Willy Kambwala anako kandi Man United yamaze gusinyisha Alex Telles kuri miliyoni 15 hariho Adonis ya miliyoni 3 akasinye kugeza 2024 harimo na option yo kuzashyiramo umwaka wa gatanu. Indi deal yamaze kurangira Federico Chiesa amaze kugera mu ikipe ya Juventus akaba yatijwe na Fiorentina imyaka 2 mu ikipe ya Juventus hanyuma Juve kazamwishyura miliyoni 50 anako kandi deal yarangiye Chiesa yamaze gutiza time bakayoka ikipe ya Napoli byarangiye byamaze kurangira kandi Arsenal yatije Matteo Guendouzi mu ikipe ya Berlin hanyuma kandi byamaze kurangira ikipe ya Marseille yamaze kurekura Bouna Sarr yamaze kujya mu ikipe ya Bayern Munich ku miliyoni 10 akayasinye imyaka 4 azambara ni 20 mu mugongo. Douglas Costa byamaze kurangira Juve yamaze kumutiza mu ikipe ya Bayern Munich byamaze kurangira kandi Bayern Munich yiboneye Maxime Choupo-Moting kabisa aje for free transfer akaba sinye umwaka umwe mu ikipe ya Bayern Munich byamaze kurangira Sebastian Rudi akaba yavuye mu ikipe ya Schalke 0 kanekeza muri Hoffenheim byamaze kurangira kandi Hoffenheim yamaze kwakira Sesenyo kwintizanyo kuva mu ikipe ya Tottenham Hotspur 17 mu mugongo. Ben Godfrey akamaze kuva mu ikipe ya Norwich yamaze kuza mu ikipe ya Everton azahabwa 22 hanyuma kandi akaba yamaze kuva mu ikipe ya FC Porto nk'intizanyo y'umwaka umwe harimo option yo kumugura akaba rero yitwa Danilo Pereira yamaze kwerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain muri iki gitondo byamaze kurangira kandi Maxime Lopez yamaze kuva mu ikipe ya Marseille yekeza mu ikipe ya Sassuolo mu gihugu cy'Ubutaliyani byamaze kurangira Ruben Vinagre yavuye mu ikipe ya Wolves yamaze kwerekeza mu ikipe ya Olympiacos mu gihugu cy'Ubugereki bamutije mu mwaka umwe harimo option yo kumugura byamaze kurangira PSV Eindhoven yamaze kurekura Bruma yerekeza mu ikipe ya Olympiacos hanyuma kandi Jack Wilshere amaze gutandukana n'ikipe ya West Ham ku buryo bw'umvikane. Marseille kandi ikamaze kubona umusore Michel Hakuisson kuva mu ikipe ya Bayern Munich hanyuma kandi bikaba bigiye kurangira Philippe Anderson agiye kwekeza mu ikipe ya FC Porto hanyuma kandi ikipe y'abavandimwe ya Newcastle ikaba yasinyishije umusore witwa Rodrigo Vilca akaba yavuye mu ikipe ya Deportivo Municipal uyu musore w'imyaka 21 w'umunyaperu rero ukina hagati mu kibuga bahise banamushyira mu ikipe y'abateje imyaka 23 y'ikipe ya Newcastle ni nako kandi ikipe ya Elche yamaze kwakira umusore Guido Carrillo kuva mu ikipe ya Southampton. Theo Walcott akaba aje mu ikipe ya Southampton avuye mu ikipe ya Everton tayari medical yamaze kwirangisha igisigaye no kumwofiseza mu kanya. Diego Laxalt yamaze gukora medical irandane ava muri Mirase yekeza mu ikipe ya Celtic yekeza mu ikipe ya Celtic Glasgow mu gihugu cya Ecosse hanyuma Memphis Depay agomba kwerekeza mu ikipe ya Barcelona ari nako ikipe ya Barcelona igomba kubanza kugurisha Rafinha ni yaferi yo gukurikirana rero amatransfer aracyazamuka cyane menshi cyane ndagaruka mu kanya ngo n'izindi transfer zigezweho.